Tata ninkusima wekiro kyahati oli Ruhanga omwesigo oli Ruhanga w'embabazi tukusima obukuru bwawe tukusima w'embabazi zawe webale Mukama wokutugonza muno Tata tukusima tutayina bugarukiro habwe ekisembo kya Yesu Kristo webala Yesu habwo kwija webala habwo kutwiha omusango webala habwo kuba muliwe tuli behangwe ebishaka Mukama tukusima abamana gomoya rukwera webale moya rukwere kiro kyati omwebembezi waitu webale omukonyezi waitu webale Tata kiro kyatwizire kusaba mwibali ya Yesu otujweke ekijwaro kyawe Mukama tujweke ebyokurwanisa Tata mwibali ya Yesu ekiro kyati twizire mukubaho kwawe Mukama wabakama nsaba abamani agomoya rukwera otujweke nkofire yokujunwa ai Tata tusobole kutunga obwakaiso burungi habwo kujunwa kwaitu ai Mukama wabakama ekiro kyati mwibali ya Yesu ntujware nkofire yokujunwa Mukama wangu mumezi tube bana ba Ruhanga bino bwakaiso burungi habwo kujunwa kwaitu okwa Yesu yatusingulira musalaba Tata ekiro kyati ntujware kyo mukifube kyo kuhikira omwibali ya Yesu muri byona ebiturakora ntujja kuba abantu abahikirira omwibali ya Yesu mu byona ebiturakora ntujja kuba abantu abakunyumiza ibara lya Yesu kandi abakole ebintu ebikuletera ekitinisa ibara lya Yesu tujweke Mukama ekyo kujwara ekyo kubikira Tata tujweke ekyo mukifube kyo kuhikira omubigambo byaitu leka tube bahikirire Mukama omubikoro byaitu leka tube bahikirire Mukama wabakama omumihanda yaitu leka tube abahikirira Yesu mu byone bitukukora Mukama leka tube bahikirire mu byone bitukutekereza Tata leka bibebe bihikirire kandi ebe birungi bisemerire Mukama ekiro kyati ntwetego rukobo rw'amananu ai Tata mwibali ya Yesu leka tugamba amananu leka tutekereza amananu leka tusera amananu Mukama wange leka tugonza amananu ai Yesu habo kwa Biblia negamba niyo mananu niyo mhanda niyo bomezi Yesu Kristo jomlitwe ofoke mananu gaitu otusobozese kugamba ebya mananu otusobozese kugonza mananu otusobozese Mukama kukora ebya mananu omwibali ya Yesu omumiremo yaitu tuleka tube bantu abamananu leka tugambe ebyo bitukumanyisa kandi tukole ebyo bitunihize ai Tata omwibali ya Yesu hereza amananu gawe mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu Tata hereza amananu gawe galema omulito omwibali ya Yesu Mukama wabakama ekiro kyati omwibali ya Yesu ntujware nkaito ezokwetegekera kutebeza enjiri Mukama wabakama leka tutebeze amakuru amarungi aga Yesu Kristo obuturaba twetegekere leka tutebeze amakuru amarungi aga Yesu Kristo nobuturaba tutetegekere Mukama leka tutebeze amakuru amarungi aga Yesu Kristo hamiremo yaitu Mukama abandi n'abantu abatukora nabo tubamanyire ngo tukajunwa tubamanyire ngo niyo Mukama w'omezi baitu Baitu ekiro kyati Mukama ninsabo tuganyire kwesereka ninsabo tuganyire kukwatirwa ensoni ninsabo tuganyire Mukama kutatebeza njiri ninsabo tuganyire Mukama abakama kutagambe bigambe byawe by'obomezi ekiro kyati tubuho obumanzi ekiro kyati tuhamane gawe tusobole okubaza ebigambo by'obumezi tusobole kutebeza enjiri ya Yesu Kristo tusobole kugamba kurangira obukama bwa Ruhanga ngo nebwija hamiremo yaitu omubikaro nabe tukwikara abantu abatukikara nabo ai Tata leka tubatebeza enjiri habo kuba tumanyira obakuba batayikirize Yesu Kristo ngo mjeni wabo nibafa nibagenda mu gehena Mukama tuho obumanzi okurangira Yesu Kristo tuho obumanzi okurangira ebikuru ebyokozere tuho obumanzi okurangira ngo kuwatujinire kandi watuhindura Mukama abakama ekiro kyati omwibali ya Yesu ntutware ki empirime y'omwoyo nikyo kigambo kya Ruhanga mikono yaitu Mukama ntutware empirime y'omwoyo nikyo kigambo kya Ruhanga kiratusinguza ai Yesu ntujware ebyokurwanisa by'omwoyo kandi ntutwara ntukwate empirima kigambo kya Ruhanga ekiro kyati omwibali ya Yesu ntukwate ngabo yokwikiriza engabo ege yokwikiriza Mukama neja kutusobozesa kurwanise kweme'ra omunyanzigo bwaratuletere emyogi yona
kweme'ra omunyanzigo obwararasa obusale obwomuru mbomezi waitu empirime y'omwoyo n'engabo y'okwikiriza ekiro kyati nitubikwata mbomezi waitu ntwikiriza ngo obwomezi bwaitu busemire omwibali ya Yesu twina okwikiriza ngo ebyonebwanizo obwomezi bwaitu nibikira omwibali ya Yesu twina okwikiriza ngo ebyo byona bwatunihize Mukama nibikira mbomezi bwaitu nibikira mumaka gaitu nibikira mbana baitu nibikira mbagenzi baitu nibikira mbanyoro n'abakyara nibikira Mukama mirimo yaitu ebinizo byabo byona Mukama ntwikiriza ngo nibikira mbomezi bwaitu omwibali ya Yesu ayi Mukama tusabo tusweke esagama ya Yesu eriso ery'omubiri aturoleho omwibali ya Yesu ebyone byomnyanzigwa kututwekera kuturwanisa esagama Yesu ekiro kyati nebemara mu amani omwibali ya Yesu tusweke esagama yawe ayi Yesu sweka abana baitu esagama yawe Mukama abakama sweka abantu abatukikana nabo esagama yawe ayi Yesu abazaire baitu basweke esagama yawe Mukama abakama abo mumaka gaitu basweke esagama yawe ayi Yesu ntwesweke esagama ya Yesu kandi Mukama ntwikiriza ngo tukurakura ino omwibali ya Yesu ntwikiriza tumazire kusingura byona omwibali ya Yesu webale Mukama abo kutusinguza webale Mukama abo kuresara yaitu webale Mukama abo kutujeka ebijware ebyokurwanisa habo kuba tuli kichweka halihe ya Kristo kandi mu byona ntukiraha abasinguzi omwibali ya Kristo Mukama waitu. Amina.